Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giyan paganay akapun nagipun tano, kubandingan tano, makapantag kubulan Ramadan, sabab sa miyakaranid mamu, agyang kai abulan Ramadan. Panginin ko Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiqan tanunian, napakisabutan yan kitano, so agama tano agama Islam. Why? Ayad na mapamagusay tano si nagyang kuto ayamaan yan na makalbihan ubulan Ramadan. Pagsa makalbihan ubulan Ramadan, apo magusay tano saya. Pagsa kalbihan ubulan Ramadan, nagyang kuto asaya miniturun ayamaan yan. Subulan Ramadan, naroon miniturun sa Quran. Napadanan sa kalbihan yan. At Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ayam anan natigo Allah subhanahu wa ta'ala na sa ulan Ramadan naroon miniturun sa Quran, aturuan ko mga manusia ago mga raraya. Ayam anan yan nakarina. Why? Yan kaya bulan Ramadan na ayam anan yan na inibiba sa Quran aturuan ko mga tao. Why? Kaso Quran naturuan na katanunganan. Why? Nagupadpan sa kalbihan agyang kai abulan Ramadan nasukaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ayam maanan yan na pitaro Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao apamuasaan yan sa bulan Ramadan, pamuasaan yan gingkuta bulan Ramadan imanan para tiyang ko Allah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaban nagu manindingan-dingan yan maara para piya na saging kuto ang mapapadalam abala si ko Ramadan na ghufira lahu ma taqaddama min dhanbah na irilaon wallahu subhanahu wa ta'ala aging kuto amyangan dudusan niya. Subhanallah. Naman ito ginanipid sa kalbihan waya maanan yan na bulan Ramadan. Why? Nagyan kaya bulan Ramadan na ayamaanan yan natantun kumadakal ang mapapadalam sa iya kalbihan. Pwede sami alo sa iya mapapadalam sa iya kalbihan nagyan kuto adito katakapan agyang kuto ang mga galabaka, ang mga pipiya. Galabak ka sa mapiya napagtakatakapan si iwallah. Yan kuto kapambati ang kakukuraan napagtakatapan roopan wallahu subhanahu wa ta'ala igir ayamanan yan na bulan Ramadan. Subhanallah. Tantun kumadakal ayamanan yan na kalbihan o ayamanan yan na bulan Ramadan. Padapan sa mapapadala mo na kalbihan na sukator Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha jaa Ramadan فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Igirati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam amyakataling subulan Ramadan napalakaan wallah agyang kuto ang mga pamintuan ko surga. Napalakaban yan agyang kuto ang mga pamintuan ko naraka napetong nagyang kuto ang mga syaitan. Subhanallah. Naman ito ayamaanan yan napalakaan wallahu subhanahu wa ta'ala kumangurip niya nagyang kuto surga. Napalakaban niya nagyang kuto mga naraka kumangurip niya na mga ayamaanan niya na mapaparetiaon napadanan sa kalbihan o ayamaanan yan na bulan Ramadan. Why? Yan kaya video tano na api ang mabababu importante na ayat tano di mo pa magusay nagyang kuto mga puntosan yan ayamaanan yan na kasabutan. Why? Padpan sa kalbihan o bulan Ramadan nagyang kay sumihaluya hadith ugay nagyang kay hadith na daif walakin min babi targhib padaya ko ayamaan yan na di ipanguyat ko ayamaan yan na ummatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito mi alu sa hadith rawa Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam may panutul Imam Ahmad
ko musnadian pinutulo Abu Hurairah miya katitiyan ko Abu Hurairah Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam atigin manutua u'tiyat ummati khamsa khisalin walam tu'ta ummatan qablaha. Subhanallah. Aya makna niya na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam atigin na inibigay ko umatakan agyang ko to alimatiman ugay na api amyalo tanong si mo na api agyang ko tadu di na talo inibigay ro nagyang ko talim atigyan ada atigen began atigen kumya nga uuna ummat. Masya Allah naman nakalbihan agyan kaya maanan yan na ummat o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa katanud no to na anto na sinan to paganeron nagyan ko ta khulufu fami saim atiyabu indallahi min ar-rihil misk gyan ko to ay maanan yan na sengaw o di puasa so sengaw di mamuasa na ayamaan yan na mas mamututo tigo Allah subhanahu wa ta'ala mas mamututo ko Allah adigyan ko ito ayamaan yan na kastori na gyan ko ito ayamaan yan na pakamutan way na mas mamuto ko Allah agyan ko ito sa nga audi nga di pa mo saan agyan ko ito ayamaan yan na bulan Ramadan Peter ibn Allah Peter ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru na disiran di ipamang niyo mga malaikat gin ko to di mamuwas ang mga tao na disiran di ipamang niyo mga malaikat taman sa disiran makabuka. Subhanallah naman naging kaem anan niya nakalbihan ay makna niya bulan Ramadan at antun kumadakal sir katan mga umat to Rasul sallallahu alaihi wasallam gina di kapakalan lebih tanong way sa apya sa itanong kitag usa diyon ka di tanong pa makatasan nakaangon di bukas mo sa pangning ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan tanong ini nagwaya makna niya namin gulalan tanong pinakamapya namin gunanaw niyo mo ko ay makna niyan na mga pamilya niyo ay pakauriyang urun saya na pangning ko Allah taufiqan tanong yan nagwaya makna niya rila ira kata sumiyang dudu sa tanong nagupala pala tanong niya sampai si kubulan Ramadan Korea na kanon na di kano di mo buno ay makna niya na kailangan nagkatanong na gin ko to akapupagari. Subhanallah sa katano ang mga Muslim na sa katano pipura magari na kailangan nagkatanong agin ko to akapamagadata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.